boleh puada kalimat la ilaha illallah. Tapi adin ramaja Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita khawatir. Angka matotu kadana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tu rupa tawe. Matai ritujunna aga-aga dapu biasange. Jadi agi-agi dapu biasang insyaallah kematian kita tidak jauh daripada itu. Abiasa madece ifiga watut tamadisi insyaallah. Mati ke ritujunna abiasa madece. Kau we maka magi da mate anu. Nah karena jarna soni si janci kak melo bak kandang. Sadiani duwiku na we majana sadi matai. Maka magi na mate anu karena jaro si bamo kama domewon ni wasan ni pasa wasan ni kambu kapanon je bujamu de na mate isa na lokap bi mata ruso ju ko yono domengi. Matai matangangin na pigo jana mate maka magi na mate anu karena nasang. Si tengah na dua woni usale bolo rondang si bawa li suka mata rumah bolo indomie si bawa. We si sana de na metang ka kareban na matalipong ibene